गथ'सा रैखाथि आरो मोनथायनि सायाव सावरायमेल खुंदों। क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव थानाय बिटिसि सेक्रेटारियेट मावखुलियाव दिनै नेशनेल कमिसन फर प्रटेक्शन अफ चाइल्ड राइट्सनि बानजायनायाव आसाम स्टेट कमिसन फर प्रटेक्शन फर चाइल्ड राइट्सनि हेफाजाबजों गथ'सा मोनथाय आरो बेखौ रैखाथि होनाय आयदाखौ लानानै मोनसे गोनांथार सावरायमेल खुंनाय जादों। बे हाबाफारियाव आसाम रायजो गथ'सा रैखाथि आफादनि मासिगिरि डक्टर सुनिता सांखाख'तिया बाहागो लायो। सानसेनि हाबाफारिजों बिटिसि सेक्रेटारियेटआव खुंफुंनाय गथ'सा रैखाथि आरो गथ'साफोरनि मोनथायनि सायाव खुंफुंनाय बे जथुम्मायाव माहारियारि गथ'सा रैखाथि आफादनि एनसिपिसिआरनि मासिगिरि प्रियांका नांगुजों लोगोसे गाहाय आलासि महरै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आबो बाहागो लायो। कमिशन फर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट और स्टेट कमिशन फर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट यार दुईटा चेयरपार्सन नेशनल कमिशनर प्रियांका नानगुजी और जी चेयरपार्सन सुनीता सांखाकति डॉक्टर सुनीता सांखाकति दुईजन आही आमार बडोलेण्ड सरकारों लगत चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन तो केनेকৈ एनश्योर करा जाए यार ऊपर एटा कन्वेन्शन राखिसे खूब भाल आलोचना होइसे जे आमार एरिया बिलाकत बिखेखকৈ आमार उत्तर अंचलत भूटान पहाड़र ओसरे पाजरे बा अरुणाचलर ओसरे पाजरे बा विभिन्न अंचलत माने विभिन्न कारणत आमार लरा छुवालीबिलाक ट्राफिकर भिक्टिम हय जोआ बछरो बहुखिनि रेस्किउ करा होइसे और इखिनि रिहेबिलिट करार कारणे मुख्यमंत्री डांगरियाय आमाक सहाय करिसे तेखेतर इनिशिएटिभत এই रिहेबिलिटेशনৰ कामটো হৈছে और एতিয়াও बहुत ठाईबिलाकत तेनेका चाइल्ड एब्यूज चाइल्ड ट्राफिकिंग डोमेस्टिक भाइलेन्स এইবিলাক হৈ থাকে তো সেই কাৰণে এনচিপিচিআৰৰ যিখিনি গাইডলাইন আছে এনচিপিচিআৰৰ যিখিনি ইনিচিয়েটিভ আছে সেই ইনিচিয়েটিভখিনি আমাৰ কাউন্সিলৰ ভিতৰত 5খন ডিস্ট্ৰিক্টত ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে আমি এইখিনি কাম যদি খুব সিনচিয়াৰলি কৰিব পৰা যায় আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা ট্ৰাফিকিং আৰু যেটো চাইল্ড এবিউজ এটো বন্ধ হৈ যাব। এতিয়াও বহুত স্কুলবিলাকত শিক্ষকবিলাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মাৰধৰ কৰে হিটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ হিটো একচুয়ালি আইন মতে দণ্ডনীয় बहुत চাইল্ডবিলাকক চাইল্ড লেবাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে হিটো আইন মতে দণ্ডনীয় হয়। তেনেকুৱা বহুতখিনি কেसेस আমাৰ অঞ্চলত যথেষ্ট নাই যদিও ৰেয়াৰ কেছ হলিও মানে একদম জিৰো নহয়। তো এনেকুৱা যদি হয় আমি হেলদি সোসাইটি এটা গড়াত আমাৰ অসুবিধা হ'ব। আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত বুলি এটা নাৰা দিছে আৰু সেই নাৰা সেই স্লোগান এটো যদি বাস্তৱত আমি ৰূপায়ণ কৰিব লাগে আমাৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিক হেলদি হ'ব লাগিব প্ৰত্যেকজন চিলড্ৰেন হেলদি হ'ব লাগিব আৰু তেখেতসকলে এডুকেশ্যন আৰু তেখেতসকলে প্ৰটেকশ্যনটো ভালকৈ পাব লাগিব। তো ইয়াৰ কাৰণে আজিৰ যেটো কনভেনশন হেতু এটা সুন্দৰ কনভেনশন মই আশা ৰাখিছোঁ এই কনভেনশনৰ পিছত আমাৰ ইয়াত উপস্থিত থকা হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্ট পিএইচসি ডিপাৰ্টমেণ্ট এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট যিখিনি পিএনআৰডি ডিপাৰ্টমেণ্ট যিসকল আছে সবে নিজৰ নিজৰ যিবিলাক আঁচনি আছে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব আছে হেতু চাইল্ড প্ৰটেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ভালকৈ নজৰ দিব।